Padan idza jaa ajaluhum. Jaban seremban ya. Arfan bede ada bede budi. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ning ayat selain fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sanat. Terus. Jadi ketika beda fa beda tada fan. Oh sangat state Quran ini selek repot roh. Mangkana babaan mun hafal Quran 30 juz umpama lulusan Nurul Jadid hafal Quran. Pai pangi imami ban bian tapal ke jago jae ke 30 juz. Bian Yasin ada lonca. Makin ning Masjidil Haram ro imam beda tukang tegur budiji. Sia kalempipan mapan ro tukang tegur beda tapal geun gia. Lereng paiton. Udah tak tepal ke mana polambian. Imam Syafi'i guru lam dua hafal Quran petong juz awal petong tahun 30 juz Umar petok hafal. Allah. Kini kebaki ngocak sini kaki ada bu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kaulah ni katungat-tungat guru gula nyaman Imam Waqi. Gula mau ngapalah kita tuli apal. Imam Syafi'i ada bu dia. Mengkata kau bakal apa jangan pun. Petong tahun lo hafal Quran. Kayak ada bunga gini kan? Nama boleh gulaban sambian. Semua apalan leng dia temu karun aku. Penghafal ini mbak banyak macam mah. Satu, mbak. Bada penghafal ini cepat hafal lama hilang. Siapa? Nih gini. Cepat hafal nih. Keng Abid saya hilangan. Bada penghafal nih kan cepat hafal cepat hilang. Siapa? Nak kena cerdas keng suruh acer tak ada. Bada lama hafal lama hilang. Siapa? Orang yang butuh yang lebur ajar. Terakhir saya paling apas. Lama hafal cepat hilang. Ayo yatte samun jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gula nemunin ibarat ba, mbian jan mon apal dalam rangka Maulid Nabi mon apal nih ga. Sapor jan tulisan kapi. Ayo, felekas apal. Ayo, norai gula. Muhammadun. Maramu ni bang, kok le saki ya colok ya. Param maju. Muhammadun. Sip. Ki odi berarti ya. Basharun. La kal bashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baca Muhammadun. Jadi aku napal Muhammadun aja dia. Nah, mana mula banyak otang mula kata. Kira bang apa lagi ya? Ada salbut. Ulang na boleh. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baca. Siapa kali Yahudi? Allah ambil pena pap tidak mana. Yes. Ini yakin. Boleh jangan kita tabar. Sekali lagi. Mari munda siapa? Aku pulang. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Allah. Muhammadun dining Nabi Muhammad basyarun paniga manusia lakal basyari saya tak pada ban manusia biasa.
Bahkan Nabi Muhammad panika kaliyakuti persis ban bato yakut permata yakut bainal hajari di antara bato ker beliker ngak panika bato en lain na bato kelenir bato beliker bato cor musleban penonton panika bato cor bato beli ker Nabi Muhammad bato permata bato yakut bato beli ker telo pikep telo fuso taning borop ben bato yakut ning setong. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa. Walaupun Nabi Muhammad epakon sareng Allah, qul innama ana basyarum mithlukum. Keng tak langkong aja dia koma terus sakit jadi ya yuha ilayya dia selarang yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa tapi aku diberi wahyu dari permatana. Aku diberi wahyu. Mau nembian kan tidak diberi wahyu. Ku nembian di anaknya mah wahyu. Wahyu dirwa. Nabi Muhammad wahyu di. Nabi Muhammad beda wahyu di betul. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diberi wahyu, itu yang mahal loh, Mbak. Wahyu makin tutup lagi. Saya ngajak nama ano. Pak ngaku nabi anyar belak-belak, Pak. Dalam hadis sahih rawahul Bukhari, Nabi Muhammad ada bu, engkau pada bangunan ya. Keng bangunan dia pada bata setong, korang bata setong. Bata setong jadi kok. Mula batan le sabak bangunan je tak butuh bata boleh. Artinya Nabi lah ada. Rasul lah ada. Uweh lah cokop. Nabi nunggu leban sambian adalah Nabi dan Rasul sampai akhir laku sampai kiamat. Ambil bangunnya. Dia pun laku pada Nabi Isa ke. Iya Nabi Isa ke tak nyambi syariat baru. Bakun atau roh Nabi Muhammad. Betul? Apa katanya? Jadi lagi. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Cak saking Musa rohi hidup. Cak saking Nabi Musa rohi odi. Aro tidak boleh tidak harus ikut jadi umatku. Tak kira jadi Nabi rujak. Arya. Curhat terkesimam ya. Apa yang tak apa? Cak saking Nabi Musa ni odi. Tak kira jadi Nabi. Langsung atorok jadi umat dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kan Nabi nanggulan bian ba. Gagak Nabi nanggulan bian. Mai ko cak pada tak pada manusia biasa. Mana tak pada aja. Orang sebut jomo nak kami berdalam peta. Bada Nabi Muhammad ada wala yura atharu baulin fi alani ada dalam peta. Apa? Bila seni das langsung bah esoltok ban bumi repuan plak ada dalam peta. Mundi gula cak make seram ngolbu. Ngolbu. Bumi rota ando jo. Seram ngolbu boleh. Padahal pada air. Bada sih ada kan air kecil loh. Bada air besar loh. Seram nyukbul boleh. Seram nyukbul. Tapi bumi tanda roja. Cak gelak daripada. Nabi Muhammad. Wala yura atharu baulin. Fi alani. Ada yuk. Ambian mon keton dua awai. Awai. Nabi Muhammad tak awai sekali. Wa mata ta'aba aslan fi madad zamani. Tak awai sekali je. Mon buluan biar sekadang awai bah awai. Nabi Muhammad tak awai sekali. Mak bisa yo. Aduh ya Allah. I see. Ada, jangan ada orang. Ya menang ya lah nyok boleh kan kok boleh ada walau masuk ke dalam pemain dalam masuk lah ada mana nak kulir ini beda iyo Allah mak bocor lebaran kok dengar dulu ini
Nabi Muhammad ni janju, mana pada kafir je.